मैं मुख्रमजरी अदोन एक बेरबसे इम्पैक्ट न्यूज़ ने राज नोंगथोंबाम मनung hutna हारिबा 360 degree analysis of news and events ता मयाम बुतार मोक्चरी ngasi asi मे की तारीख अहुम दुगा मालेम की ओइना वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे खुगी मालेम की ओइना प्रेस की निंखा तंबगी नुमित हाइदुना इंग्लिश में चमापन मरी फुत्रा मरी 1994 की मे की तारीख अहुम दगी लेप्तना ngasi फावबा चही कुनमरी से लेप्तना हाइरिबा नुमित असि ऑब्जर्व तौदुलाई अदुगा हाइरिबा नुमित असि पांगथोपगे मरुइबा पांदमसु खुगी प्रेस नत्रगा मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सिंग असिदा मखोई द पीरिबा निंखा तंबसिबु सिंगनरकपा मसि वायलेशन तरकपसि मिचम मियामदा मानिपुर मदल मियामदा खंगनबा मरुइना खुगी प्रेस ऑर्गेनाइजेशन सिंग सिदा सेंसर तरकपा नत्रगा मखोई द फाइन तौबा नत्रगा हाइरिबा ऑर्गेनाइजेशन प्रेस सिबु थिंगजनबा क्लोज डाउन तौबन सिंग मयाम यावरिबा दुगा पाउमी सिंग दा एडिटर सिंग दा जर्नलिस्ट सिंग दा नत्रगा पब्लिशर सिंग दना थ्रेट तरकपा की हलकपा खंगलकपा अदुगा अटैक तरकपन सिंग यावबा फाजलगा थंबा इवन मर्डर फावबा यावरलिबा वायलेशन मयाम असिगी मतांगदा मियामदा खंगहनबा अदुगा मीडिया गे सु मखोगी प्रोफेशनल एथिक्स न करिनो अदुगा मखोगी इंडिपेंडेंस फ्रीडम न करिनो हाइबसिसु हैन खंगनबगी पांदमदा हाइरबन नुमित सिंग असिगी नुमित असि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हाइदुना 1994 दगी ngasi फावबा जतन लालिबनी हाइरबन नुमित असिगा मरी लेना मणिपुर द प्रेस की फ्रीडम प्रेस के निंखा तंबा हाइबकी सिचुएशन सी करम मोंग द लेरिबगा हाइबसि मतांग द खनने नुगदम तंगसी इम्पैक्ट न्यूज़ की स्टूडियो द लेक्शन लेबिरबसि जॉइनिंग अस टुनाइट ऑन मनung hutna veteran journalist Oja KANGUJAM Madhumangol ni ham tar Oja Madhubatran Mokcheri, welcome to the show, appreciate you joining. Also joining us veteran journalist AK Sanatoni Oja Sanaton Busutran Mokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Also joining us United Committee Manipur UCM ke President Obiriba Oja ELANGBAM Johnson ni Oja Johnson Busutran Mokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. And also joining us Editors Guild Manipur ki President Obiriba Oja Hongsangbu MOBI ni Oja MOBI Busutran Mokcheri, welcome to the show, appreciate you joining too. Aham question se Oja MOBI dege hamjarage Oja ngasi mak Editors Guild Manipur na sinduna Manipur da su haibata ngasi ki numit si World Press Freedom Day se pangthui masigi chahi sigi oiba kogi theme maita chai khudingi theme su le handaki theme sina critical minds for critical times aduga magi sub context iribisina media's role in advancing peaceful just and inclusive societies haibisina ori masigi wahan thoksina kari ori bana aduga masigi wahan thoksi kogi Manipur gumba society sida kadai phawba media gi freedom media gi ningkha tambasi lairibage habsi ojan kitang explain to bi ahu bo samtakna haijarage madu yando explain torgadi piri loi chakrani masagi critical minds for the critical times I say koi labor kanani koi society sidadi yam sasna ba hai tai koi si yam free oiba mind oidaba ana sidida free oidaba matama da free oidaba mind thabuk tobang hak oiba ana sigi sidida kun asumba adagi mayam punmangna pen bas koi media ma oina ba hotna ba sidida thengna ba challenging do karmaina kohon gadage habdo madam mapung oiba kanani pandam ni kumsi ki theme ji ada mapanda tawbaga ekhoi tawba khitang di khanare ekhoi si kitang kari habitare kumsi si khongho khar theng bai dai adu yam paksan na phajana tawba sunga maudre ana mapanda khoi gi hadak Jakarta da tang amadi hayeng bo pangtho ko dosi di expert mayam am kauraga problem mayam ji karmaina kohon gadage habdu akhang hai singdana ma man thengna ko experience ga phajana explain tawdana phajana interact tawna dana madugi solution purna ba tawi akhoi no ngasi de observation na bitai adugumba amta yaudaba thorom debo kon observe tawba khaktam oina tawre ana live poti society sida media si freedom phangalu haibu sida freedom si kanana kanade gi talino bo question de arise toy se editor duna phangdo freedom oibra adegi publisher na phangdoribra magi readers sing na phangdoribra freedom am de koi demand doriu arga taliba freedom duna kari purpose gino freedom ama khoi na talisi purpose am di leibam the ana sigi myam si media person sing gi da adega public te phasana khagal matung da khoi na pami posi thena ga doine adega what are the challenges of challenges in khoi freedom je kanai kari sina khoi da challenge wari ha si jo khoi yengbam changi ana hoji lai posi ta seng badi society si khoi na ha ma khalu badi khulai pai ba luk khaktana ki helak padu ina khoi da challenge loi ado hoji ti khulai pai ba luk singi pressure si almost subside tawre yam tam thakre sum khara ama ni bahai habina tana ana ato ba challenge myam yauri ba okay ato ba challenge myam yauri habne adu taseng na Manipur ki media sing asi press sing asi masi freedom se freedom of speech and expression makoi na phongdong ni makoi na loruba paw makoi ni iriba paw du phongdok pa publish tawba telecast tawbagi makoi da madugi freedom do ningkha tam du lairi bra habagi question du mangni lairi si matang chuda ahan ba question oina oja modhu da lak chage oja ओजाना चई सांग है बता रहे कोई मणिपुर की मीडिया सिबु
ngasi media ngasi wari ba sibo ki porana mona bata oja hogi am chawba contribution su lebiri adu matam tu dagi yanga ga hauju phawbus de leriba manipur ki media si newspaper boiro tv boiro radio boiro mayam se oja kama yang bi masi media se free ore manipur ki media se freedom of speech and expression article 19(1)(a the piri ba indian constitution ki masi exercise to ngam jaren khambi bra kama yang bi masi hui phau is lady si tap chana madu exercise to we na haibati ai haibe kara want to okay aduga freedom lay tabra hair de freedom de kara de lay at my to kanje okay adu masi ni ai wana hui phau jeri se ado khogi manipur ki media se matam dugi oja hogi matam haitar oja gi matam duga hojiki matam siga hojiki media se na anu generation ki media se khara hena vibrant oiba hena mapanga kangkatpa phongning bangang ba aruba sensitive oiba case ta ga su yamna phongba ngamba dum oiren khami bra na traga mamang ngi dana hena vibrant or me lobi bra any change hong bu bi bro masi mamang gi legiba aduga de hojik legi siga kana na kana to gi haise masi de parga de mad nainarga dum khangba ba pot amane adubu ai wena haiwa hairabdi ngasai mamang ai ga hojika se masi khen ba khardi ma lay na khalle mamang ai ne hena phai na haibasu ai ngamde aduga hojik ne hena patre haibde ngamde adubu sensitive casing sida kogi press na phongdok pa ithokpa publish to bana ta telecast to ngam gi capacity hai gadra ning khatam city hana dagi hojing ne na exercise to adu di hoji ki akoi ngasi manung hutna tawrise machine asum ta ko ne machine example amne habne adu hari wakmu se kadai phaba chumbage hab ki question amne adumag leri is media actually really free in manipur ta sing na free wera baza Allah habdu ki question duni challenges kara dileri na oja movie na ini high big re mata sir oja sanaton dalak jagi ahan ba question si is media actually free in manipur Ujik mangda madungol ke madungol na heavy ke ba di mobi na ju pandi gre freedom dia khoi de pi freedom of media freedom is kai da khoi na yam luna logdra su people da samvidhan na pi ba freedom of speech and expression je article 19(a) the pdc as the people ne du restriction like freedom je close to the other restriction lay with the kada bol lay do the yam ne na sangani me freedom ne na khoina loina mak sina ya di freedom ji absolute nati adagi maramaduna akhoina pi freedom je akhoina people the people freedom do tongan nati people the people freedom do media ge meaning tongane khogi opportunity pi dan na traga my privilege pi hen freedom pi di people da ngang ba ya ba ibe ya ba do akhoi printed ta aduga electronics media da kaida visual do visual is da madu phongdok podo people gi akhoi mute oina media na madu educator oina adu wastok oina adu ro logje bani mo da privilege ma pd hen pdf adu akhoi sina ba kanda freedom din leiba adu sina ba kanda klai hogda conflict situation level ji haiba people sida sina kana akhoi kai sui na da freedom je akhoi media people freedom ji kai freedom no people the freedom society the freedom do akhoi na dai ta lorga madu media itself se masi fundamental institution hai tare amoi sina ga dabni sina bada akhoi na ngamibra mapugi ningtam badura people na pa ningtam badura mapu na phongba ya di hardi sidi ai ti nei sidi matri sokani ai hair ga di madu freedom do cartel torga media do freedom do mana mangan jabra okay internet freedom do leitre adwa lui di phongri ya ba do restriction leibagi lo da leibo adu akhoi thengnap tare adu come what ever it may akhoi thengne haibje maram aduna emergency manung da hojigi toji hojil leiba bolivia gi siriban koi journalist ma moi media ga office ma mang da kaktan hatpani 1989 da adu dagi world press te se torji haina asi mamang da भारत चमानबा याम साथीबा होजि बावदा खोइन निंजंगिबा 1980 दा ओडिसा गी खुंगंग अमदा अफावबा आंगां जर्नलिस्ट मा मागि नुपी अखोइ महापत्र कोइ माइ नुपी सबिरानी नामा चाहिँ कुनमंगा दं हाइबा मा कन्ना बिजनेसमैन अचोबा करोड़पति मथगे इबिदगी तानरक्त मिउ त्रामा तानर मोहि लैबियाद्रे
चेलक्तना माजी मचा सही अमगी मचा पामा बाबानी से खुंगंगदा हिंपुंग मापन लाल मागी लेबा भाड़ा लेबी यारक्त्रे न मयुमदा लांगनबा न मयुमगी खुंगंग लांगनबा तबदगी अदगी मचान पादो आई नुपादुना जर्नलिस्टना क्वाले अहिंगुदा मी तानरक्दई मचादो हातना होनबदा नुपीदो खिदंग थैदो थमगा न मोय त्रांगाव हाइजरक्तना रेप तौना हातवे अहिंगुदा खुंगंगदा चेलगा तावगान खुंगंग लाकानदि मयामदु हौरकानदि होजिगी नुपी मचा सिलरमे माफिमरो यावदना हाइदि जर्नलिस्ट की फ्रीडम से मोयना गानो होनेजे एनियो करिमो थिंगु लेरगसु अदु फाइट तबुदो जर्नलिस्ट को वेब ओके अखोय सिदैदा मधुदी आई इसादा इन सिनबदा लोगी यंगा लेरे आई इनर फ्रीडम लेब्रा आउटसाइड फ्रीडम पीपल पीदा इन सिनब हाइतबैरा लेरु गराय भावनो दो अदाय इन खजगदम ओके अखोई जर्नलिस्ट मसाना सो खरा यंगजब तारे हाबनी मतंग जुदा अखोई ऑर्गेनाइजेशन की ओइबा स्ट्रक्चर हाय तारे ओनरशिप स्ट्रक्चर जनु मरम ओइदुना कोई पाउमी दुदा एडिटर दुदा इबंगमदबगी कोई फ्रीडम एक्सरसाइज तो बंगम मतंग सु लामदो माले हाबने तो एक्सटर्नल प्रेशर मयाम की मनुंग कोई मणिपुर गुम सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट यामना तोयना लेबा इरांग तोयना थोकप सोसाइटी से ददी सीएसओ एनजीओ अमदी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लेरिबा लुप मयाम से याम चावबा रोल ले तो हारिबा लुप सिंग असिना तोयना मीडिया सिंग लसु मखोई की इंटरेस्ट तो मियाम द हेना खंगनबगी ओरंबा या पॉजिटिव एस्पिरेशन दा पॉजिटिव ऑब्जेक्टिव ता अदुबो मीडिया दसु अदुमग सीएसओ सिंग लुप सिंग लेर सिंग सिनसु अदुम प्रेशर गुम तौबगी ममीसु हाइफेट ताबगुम तवी तसेंगना पाउदो तसे फजना फोंग फोंग तबगिसु अरंबया नत्रगा फोंग तबगिसु अरंबया दुम मयाम ले थेंगदो माले आई सीएसओ अमसु ओबिरि बा यूसीएम की प्रेसिडेंट ओजा जोसन तलाक चगे कमाय यंबी मणिपुर की मीडिया से वाइब्रेंट मीडिया में हेना स्ट्रांग वेर ममांग इदगी ओइरेन खंबेब्रा होजिकसु तुम सबमिसिव ओरेब्रा सबमिसिव टू मेनी फैक्टर्स कमाय यंबी यस ममांग आइगी कोइगी लेरंबा मीडिया दुगा होजिकी अखोगी लेरिबा अखोगी मीडिया की रोल सिगदी खितंगदी हुजिने खितंगदी हेलंगदोंदि माले अदुबु वैल्यू बेस कैलकुलेशन हम तौतारगदी अखोगी बाबुंग अनि लिंक्सन बिरी को ममांगगी अदुगी कनोदुगा हौजिक छि खितंग से अखोने कंपैरिजन हम तौकांददी से फॉर एग्जांपल हौजिक अखोई इंडिया की इंडियन मीडिया से इंडिया की कॉन्टेक्स्ट से अखोई यंगतारगदी इंडिया की मीडिया से तसेंगना मीडिया की मागी रोल लौदब्रा हाइतारगदी इंटरनेशनली हाइतारगदी इंडिया की सिडी तसेंगना मोइसे मागी थबक तत्कनी गुंबा अदगी कइंगबो प्रेशर मैम दगी फुल्ली एसर्ट तौबो ngамद्रे हाइसिदी मिगी रिपोर्ट लेब ओके अदुगी लाइना दो अखोइ सिदा नाब्रा नादब्रा हाइदुदी अखोइ एसेस तौद्रि अदुगी वानिको अदुना yes sometimes CSO encouraging aduna masigi hojikpudi akoigi manipur gi koi leriba amju gi adagi editors guild gi su tongan ba akoigi rules ke ga mayam phongdok tuna ga toy mamangai de say for example akoi na pawum piure ko paw si fazana hapak ta bana traga magi keno du media house tuna madu fazana kahani cover tok de khote haibegi nungai ta pen da bese kamaina madu gi follow up se kamain tok de ga haisi yamna लेरे मिन पाउसे हापक तगरी कमाइन तौनी मदुगी हेता कन्फ्रंटेशन तौनदना तौबदु गुंबगी थाकसे इबन कोइ फाउदा याम याउगी हेता अदुबु करमाइन तौनगी अदुबु हुजिकति समाइन तौदना एडिटर द उनाबा अदगी मागी मयाम अदु पीदना को सीसु याम ततना हाइलाइट तौगुम चंगे खले अदुगा आइगी वाखंददी यामना सीरियस ओइबा अखोगी मीडिया की एथिक्स कै का मयाम नोइना बुक्सु लेरम बे आइको अदुबु याम लुबु क्रिटिकल इशू ददी से मीडिया से फॉर एग्जांपल अखोई हुजिक इवन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन को खरा खरा सब लाइव मीडिया हाउसिंग सी नो ब्रांडेड तवे सिना कांग्रेस की सिना कोगी जयललिता की ग्रुप की सिना बीजेपी की ग्रुप की काइन अदुमाइन लाइसे प्रजा नत्रगा मियाम न मदुमाइन लाइव से तसेंगबदी मदुसु अनदर फेलियर मनेबा हाइदि मागी न्यूट्रलिटी दु मदुगी सैंक्टिटी दु मांगक ओरमबसु याइन खलेबा मदुगुंबगी इरोड तोरकु मतंग से कमाइना मदु एड्रेस तोगदा हाइ अदुगी एड्रेसिंग मैकेनिज्म से इटसेल्फ से मसे इवॉल्व तोनोनबा विदिन दी एमजुगी खंगदे एडिटर्स गिल्ड दसु खरा लेरगदी आइदि फनी न खलेबा अदुगदी हेन्ना थेंगदबा ngamgone sumba pressure lakku matamda natragadi adumaina tawthoromina madugi ACR ma record ama semora kanda kariumba case ma tungda tarakuma mine puya factor the history factor agadi madunda haidi adu mugi bad president later kanda ne heba akoi tawri base aduna sumba khudong cha da ba adagi amana se hojikti akoi manipur se akoi yam critical stage amda akoi leire yam pau si tasengna yam fazana in depth oina fazana study tawra kanda critical level issue dadi fazana
थम्बगी मसीगुम्बगी तंगाई फदब म लाए जस्ट मधु हेडलाइन काबगी अदुगी वा नते बिदा चुमना तहोरकान मरमदी पॉलिसी मेकिंग द रिफ्लेक्ट तौरकदौबा अखोगी अनदर 5 years की पॉलिसी रिफ्लेक्ट तौरक अदुगुम्बददी खितंग स्टडी तौरगा फजना थम्मगदी अदुसु अफबम ओइगनी अदुगा आइगी आरो आइना हाइजेनिंगबददी एनी प्रेशर से लाक्सेसनोबा मीडिया हाइबसी न्यूट्रल बॉडी ने मंगोंड लाप प्रेशर दुदी मधु हेन प्रजा की माइ पांगनब मीट पांगनबगी उइबा क्वेश्चन ओइरमबसु याइको अदु हाइदि मधुगुंब मयाम दु फजना ngसाइगी लंबी दु ताकपिरगा आइदि फजना अदुम सॉल्व तोबो याने ने खल्लेबा अदवाइना खजे अदुगा हुजिकी ओइनदि आइगी मणिपुर की अखोई मीडिया सिंग से थौना असु लई बिसु अदुम समटाइम्स जाम फजना अदुम लई दबा खरुंब क्रिटिकल इश्यूज खरददी इंडिविजुअल ताराकांदा दोसा तानी हाइबे खोटपगी वखन लोनसे लइब्रा हाइबगी ममीसु दुम खरखदंग ताइ हाइजे ओके लानाइ ताहर तोगनि हाबगी वखलन द मयाम से लास्ट मोमेंट द बैक आउट तोगि वखम लइ मंगोन द फैक्ट फिगर एवरीथिंग लइबा तारगा सुमतु पब्लिश तोबंग हमजदबा टेलीकास्ट तोबंग हमदबगी प्रेशर खरदे लेरी है तारे अदुना तसेगना मीडिया से मणिपुर द फ्री ओइरिब्रा है मतमदा फ्री ओइ हैबगी ममिसु ताइ ओइदि हैबसु ममिसु हैबसु तारे करिगमा फ्री ओइ हैब तारगदि न त ओइदि हैब तारगदि मणिपुर द करिगे दमकता इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से याम फजना तोबंग हमद्रिबनो मणिपुर द ख्वाइदि म्याम हाइनरिबा करप्शन ख्वाइदि चाउन लेरे ओपन सीक्रेट ने हाइरिबा करप्शन सिफाउबा एक्सपोज तोबंग हमदे मणिपुर की एनी टीवी चैनल एनी न्यूज़पेपर कनाम त तोबंग हमदे है तुमिना लोइ लै मखोइदे एविडेंस लैतब्रा हैबसु लोइ लेरम याय नत्रगना मखोइना मखाताना इन्वेस्टिगेशन तोबदा अपन मयाम लेरबा जाला अखोइ मणिपुर की मीडिया द स्टिंग ऑपरेशन तोबगा तादे हाइजरिबा मतंग से ओजा मूवी लाक्से ओजा करी अखोइ मणिपुर द सुंबा अचौचौबा स्कैम मयाम से अखोइ इन्वेस्टिगेट तोबंग हमद्रिसे प्रेशर लैबगिरा नत्रग प्रेशर लाकने हन उबदे कमाइ यंग मसी अखोगी ऑफ द डोर द हाबी याबसु यम यावरी अदुगा ओपन डोर द हाबी याब खरसु यावरी ओपन डोर द हाबी याब आई खरदि थमजगी ngasai oza dugonda thambigibba kenogi akhoi mamang gi media ga hojika khenabi matang habi thambibudo aidi mamang na hena magul leba pothok puthok pura haido okay hojikti technically manually hojikti lo improve tawrebo loina mak phare hoyares production di johnson jo thambi din production di akhoi na pami ba test di masak si ga chanadre bai khale ai wakhal ni ko ai sama hojik working oina thabak yaujari adubo aigi production ji aina satisfaction ojadre mane kana no mage thoiba thodok sing da khoi je base torga news production oin tawre akhoi gi ba own creation say example hojik election logi begi anaba government lak puna ngari government sida akhoi na kari assessment do bai adegi handa ki defection tawnari ba mayam ji anti defection law in tawrisi masidi da khoi praja da kari message bi hamne ibe abakra akhoi side in depth reporting se karam tongam dev hai tabaira khangre aduga tanbaira su khangre aduba akhoi manipur gi hojik ki sumama gi su MLA amana minister amana kainom yengjan ba chappa matam dadi koi paumi myam chalo inaju inai aduga pausu loi phongi aduga any MLA ama minister gi kainom chenai hai matam dadi kanam tar madu thigat pasungam de adu sai laksai ge hojik lai post dei da investigative journalism haisi lagadi journalist masasida magi tongan magun khadi jange okay magi magun sing do aina ai khoi si he khara haigan ma haidana ai fellow journalist sing na khoi si he waro usulai mande ai khoi sa sung am khida pot mayam yawe okay ai khoi na tawbung am post da khoi na tawdba mayam yawe se si kadai kari de na da khoi si नाम खक्तगी येंगा थबक तब समटाइम्स उरेबा इटा जोनसन थंबगी बा इलेक्शन मतम दे कोइ मचु सी उरे हैदो सुमाइना अखोगी फेवर तो बाय खोने फेवर तो मी सी थोलो को दौर हेक तोरे होजि अखोइना तो वया बदा मयाम हम याउदब नतेबो अदुबो अखोई एस फैक्टर अखोइना पाइरिबो पोस्ट अदुन अखोई इसामना इन्वॉल्व तो बदि नुवाइरद्रबो अखोई जूनियर सिंग तौदोक दा जूनियर सिंग मदुगी थाक तो कुमधरक ngमकदो अना होजि थंबिरिबा कोई मयाम हाइनब पेड न्यूज़ की पोट का लाइज पीरम भैया पीरम दबैया अरे पाव इबकांद MLA मतुंग इलगा चटपा सोशल वर्कर मतुंग इलगा चटपा अदेगी पाव थोलकान से इराय लाइब हंदकी इलेक्शन लोगे फिराम चिंखपगी पाव सी मणिपुर की केंद्र हुंपुदा कैंडिडेट अनि दे लेपें खलजु कैंडिडेट चामुकुने कैंडिडेट चामुकुन की फिराम चिंखपगी पाव दो न्यूज़पेपर अमना नत्रगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया काया महंग ओंदोइनो अदुम हापसले पाव एरक्तब पोसे पाव से करीनो हाइसी इखन खंदब मान चलुरगदि पाव ने खंजबदो अदुगी वखलो लम खक लाइसे साइड मीडिया की करो से खर थैदोखरेबो अदु लाई पोती मसी फैक्टर बुदी याम यामी सोशल फैक्टर्स मरु अमने माने कनादा मीडिया हाउस थबक तोरसिंग जी
yamna lowly pet ni aduga makhoi gi hingbagi kana sidadi high costly oiba madun madu mayam je factor amde moiba ana masi yengo ka je da lanmin na bai tare ai na zo editor amane andra magi service matter da adagi financially improve tong no hona basungam da ba provider gi kari gi publisher gi kana sida khoni am kan khutha basungam da ba aduga mana torko da aram da punishment tawge adagi mana right khar talo kan da khoina madu pangbi gi hebsungam da gi area khar tong thi khar zu lei da na te ana sigma mayam sina ai gi media gi masaksi mamang gi yamna dedicated ba media person sing to putho putho ware ana ngasi gi world press freedom day gi pangtho posri da ai ngara article ma chang pa da yaw media organization link ba publisher sing hai ga proprietor sing hai sina makhoina media organization link kan da profit ki khalaga link ba adu ai sinbam je thabak tor ba khoi sina tulo ki khalaga thabak chang ba adu ga di media gi masak se thien ga ne na hai adu na ai si paisa gi wena chang mi sina masing ya me adu ga khwai di lebak thi ba je hoji phokpati angang sing aphoba angang yam tole mas kong ga lorga journalism gi phajana khang angang mayam yawre ai khoi gi matam ai khoi gi mama oja sing ya masing lingin biri sai da journalism si kari no khang de gi thok tore I myself I journalism si kari no khang de thok tore khang da bana khoi ki de na khoi yam na khudong thibe ba thabok mayam do gi adu gi khang da ba maro moro khoi si mina khang bi ba masak khang ba thongna li bo ni khang bi gi ta bu di khoi khang de na to ru ana hojiki angang hina yam khangdana kidana toribra I khangdre moi larik syam parang ngani aduna yam khangbadagi swaide changrodi sigi lojna sigi kanosna do's and don'ts mayam khangbadagi madu mayam de kibra ga de khangdre ko ada koi de kem khangdamni na pangchang na sengeleba adu mai su parlaki wajaina mang tharga wajai yaw isa wajaw dungo isa su yaw biramni khoi lamya madaga tokiba yukhal murum daga tobudo adu yam successful ba story ne adu once investigative journalism amuktang haugraba amuktang story im thadang ngamgraba adu gedi masirida news flow dum torgane source and flow la kane akoina tawdamni kanam pau pining de ari live thiba mana akoi sideda disclosure of the source. See, posted a quick mediagi, Sinau, Losel Tambazingam Deo. Sourceable once a quite disclosed of Tograba, a quite a Canandra Popira Royal. Hojiki, a quite English film of Zulaiman. America, the quite check story, Judith Miller and PMA, New York Times. Majil Chantuki. I want the source, Takitarga, the IG. Ising general iput ke jamane ana ai jail changani ai source haidu oyen arga ma ga pau pimina ba times magazine ge madi source loi haidu ga ma jail changde sumaina ekhoi gi leibak si da leiba state si da leiba maru pang hingi marta courageous oina thabuk to ba adegi kano si leita ba adegi amoram da investigative journalism tawni haidana thijaluraga some backdoor da kai go khara wari sarga lotion gibsum yawdu na te aduna society gi phat ba change de da trend da koi journalism ju yawrubra haiba koi matamama la abani na koi se civil society organizations leibiri society si semtok no hana bada media na kramai thabak dore se koi khare na khana bam di mathok tabra nei khala okay media su koi expose to ngam se maro ina system se yawsal abra habi wapum duni oza ek sanadu sai se da respond to min man habi oza media ji ujigi ibo mobina habi ba hingnabu honabda hingnabu ne sangba adu orgadi thonadu le roidna adidi thona lebeji ujigi materialism gi world ina ma hingna ba haibam le masi yam ngang le gumji ado like pawagi journalism gi degree yam phangbai wan nati huji lagadu ji ibon haibidu chumme ba khoina nei naramne masi yamni phangaga huji laidi aina lai yam journalism gi lai changwa pawna nati huji laidi courageous soiba doon don'ts to we ya de ethics ki changchen banu pa do dedicated selfless service to ge haba atamna missionary mo na hi change haiba mi do leiden to ina okay ado akoina amtang khanna yengje ko akoi ibona haibi ga chomi hojik media gi technology hojiki modern technology masak phajere lamai trangwa phong or color phong ji manti chale sangare adu to re ji ne se mi mai corruption gi hojik ai maming di palaro government ga undertaking amada hujik CBI changi lupa crore changa ga khare na ai ayam khangi ado ma case to na Churachandpur gi ama thigada amna crore ohunga laktra ma kana am soisar lo thwe se amu phong re makhata phong ngam de kananda ka ru to te monda ado ri media se media to si sangare kokare du de dum adu pau sum phong ngoi du ne ba ado wasto ki mathau se to wadi yamna dedicated obnupa du na to dum ne madu di ya khoi yam jong de aduga
타이네기 떨마 코이 마담 떨마 아코이 저널리스트 트레이닝 자트라고 트레이닝 자빵 하더니 야디 저널리스트 까비 트레이닝 잘라수 까비세 트레이닝 잘라디 저널리스트 트레이닝 잘리 하이나고 코나바 카리 해나 강나 어두 마원데 여바 인본 퀄리티 마 사카이가 포가이가 생각가도 이바 땡가도 있는 봐도 아주 아땅 뭐네요 오케이 뭐디 아룬 소리제 저널리스트 트레이닝 자테요 메가 세세 어워드 펑이죠 아주 그노이다 타일랜드기 인디안 익스프레스 기 에디터로 얘기한다 월 뱅크기 라가마시 합선 마야 아디마나 이머전시 마탐다 커버 로이나 기레 1975 이머전시 데이 커버 떠래 거기 레레 아디 마탐시 인디아 간디나 커버시 로이나 팅gel래 이머전시 록퇴 프리덤 오브 익스프레션 로이나 뭐 팅정 그러니고 아다 인디안 커버 아테 인디아 커버 아테 시 로이나 인디아 간디나 나고가 하베들 룩토 기유 하이고 아니다 끼면 그냥 크루고 잘래 하려고 인디아지 아디 인디아 익스프레스네 아래기 페트로스네 아래 스테이스맨 오무지냐 가밍이 팅네요 아도 인디아 익스프레스 루파 내가 군타마 비버 코피인데 꼬단다는 루파 카이들 레요 아도 마 아래기 오르가나이저지 팅gel래 벤독셀레 마기 KR 말까니도 이디타도 파레 아니 뭐 이머전시래 인디아 간이는 파니에는 레유 강우도 파데 뭐이 가밍이 야나해드나 아가이다 미디어기 미제 아시므리 미디어기 미제 까나노 저도 있다 이시 타우나 레이바 예 사도 거기 아주 어디야 거기 트레이닝 야로 예 트레이닝이야 돼 트레이닝 양 들어와 아이고 트레이닝 아이 미디어기 그노 코레스폰던 코스 다 76 타고 딜리다 아주 라이크 양 레이온다 시대 방도 매암 아주나 पावदे वाइट नॉलेज में लेना आई थौना से पावने या दे थौना दे लाइक पावना ये इंटेलेक्चुअल करियर जमा थौना मदी पोकपद यावप गुण नमा कथोपद सेल्फलेस इसागी खन्दा ये ट्रेनिंग तो बदम ने अदु लाइक दबनी अदु आई पाव करी गिदो आई जो इसांग केस तौनी ओके पुलिस आई भागे लाई अरे चिमिसगी जुइचंदन वेंगदा कोई ऑफिस सांगतना मी मरी गई फुने तो यूरोप इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग ओके सेल्फलेस मसागी खन्दा करेजेस ओइबा थौना लेबा मिसिंग मसिंग से वाले हमने कोई जर्नलिज्म की फिल्मजेदा मरम जना हारिबा थौना लेबा मिसिंग मसिंग यामक्तरबनिना एडिटर बोइरो पाउमी बोइरो एनी चेन सिदा थौना लेबा से ओजा सुनाची ओजा स्वाइसदा आई ओजा मोगी पॉइंट खन लौजो ओजा कमाय यंगबी अखोई हुजिकी थौना लेबा मी मसिंग वालकपदिन खनबिब्रा करी नहीं खमी ओजा मासी थौना लेबा मिसिंग वाले हैन हाइबसु यादे अदुबु सेंस ऑफ जर्नलिज्म हाइबसे मसिंग दिल लेबा ताब ओके सेंस ऑफ जर्नलिज्म जे मसी है वालाबा अदोरदे कनो खुदिम बक्से लोइना वालाकदोरिनी अदुना अखोइगी कनो से ममांगैगी मतमजिगा हौजिकी मतमजिगा खरा खेनबा खरा जे मसी अखोइ खंगबताय ओके अदुगी ngasai haibade yobi kriba wafam sidai jesu khara kano wonto onjen tonaba adumba matang ju lakani kari noi bo akhoi no je leiba pibam je siga adagi mamangai leiba pibam jega ani je khena bazil lei ai je masi akhoi खंगबा ताबने न खले अदु ओजा ngalinger matam da hagadra mamangai matam da ngasi digi chahi kun kun thai mamang jida कोई सिचुएशन से कोई सोशल पॉलिटिकल सिचुएशन से खरा मखै होजिक लेरबा सुमायना यामना करप्टेड ओइतबा यामना या हेतारे कॉन्फ्लिक्ट लेतबना ओइबसु ओइदर बिरोजा करप्टेड ओइदे हाइबसु यादे अदगे करप्शन से याम लेरबदे हाइबसु यादबा अदुम फिल्म खरा लै अखोइगे कनो सिदै द सोसाइटी सिदै द अदुना ओके हाइबियो बिरको हाइबी करियर साइसे मथोक ताइ सुदि लोनमंग यान ओके आइना साइ ममांगना थंगिदम यावरे अखोइ खंगदना बगदोग दोगी खंगदना तौबाइ से थौना फब मयामना थौना फबने लोय अदु आइना तौगिबो तुदे अखोइ थोदोन पन को अदुगि थोदों मथोबुदि तादे लाइव पोसी तौबो याबना कराइनो यादव कराइनो जे खंगबम दि जंगे ओके से अखोइ लोय खंगे एमएलए मिनिस्टर सिंह ऑफिसर की पिसा जाय खंगे तौबोदबो इंडियन कोर्ट की मतुंगिना लॉ की मतुंगिना विदाउट एनी प्रूफ विटनेस यावदना कोई पिसा जाय हेबदिया दियो विटनेस हम तो सोंथो या दियो अदो तारदी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म तौर नुपा दुगा मी दुगा पर्सनल खन होबे पोलम लाय अदुदी आई कानादबदा मदु खनबसु तले आइना ngамगदोबा मसाक तु यावरगा दियाबा पीपल ना अखोइ सपोर्ट तो बिदेव होजि मा हाइने नर्स आप तो लुपा सुपी राइफल मेन द सुपी हाइजे सो मेनी पीपल्स ना हायबा मीम द थोलगा जर्नलिस्ट मददा अखोइ स्माइल तवे सी तो बुय हाइजे कनामत अप्रोच तो दे अदु द अखोइना क्रमाइ तोना मदे इन्वेस्टिगेट तो दोइनो अदि होजि थंबिग्रि बलबा क्रोर खा चाथोबय खोतोबय हारिसिंजे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जथरीबा सीबीआई ने जथरीदा अखोइना मदे लिसलु यादे अखोइना हान फोकस तौरगा मोइ कोन इनर कुदियाबा मोइना वांस पाइरगदि अखोइना मदु इलगा
ꯄꯥꯎ ꯐꯣꯡꯕ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯤꯒꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯨ ꯌꯥꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗꯅꯤ ꯈꯪꯕꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯇꯝꯃꯛꯄꯒꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯪꯍꯥꯏꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕꯅꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯥꯟꯇꯣꯟꯗ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯨꯚꯤ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯝꯇ ꯍꯥꯏꯖꯦꯕ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯗ ꯇꯝꯃꯨꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯆꯪꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯊꯤꯛꯁ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣꯁꯤ ꯃꯥ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯀꯗꯥꯏ ꯐꯥꯎꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯗ꯭ꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯣꯁꯦꯐ ꯄꯨꯠꯂꯤꯖꯔ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯒꯤ ꯄꯨꯠꯂꯤꯖꯔ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯖ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯗꯣ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯃꯤꯡ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯄꯥꯗꯣ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯔꯦꯖ ꯌꯥꯎꯒꯗꯕꯅꯤ ꯐꯥꯔꯁꯇ ꯀꯔꯦꯖꯅꯦꯕ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯂꯩ ꯃꯨꯚꯤ ꯍꯥꯏ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯟꯗꯔꯇꯦꯀꯤꯡꯗꯨꯗ CBI ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯦꯔꯤꯁ ꯑꯃ ꯃꯥꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯎꯅꯈ꯭ꯔꯦꯕ CBI ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯕ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯀꯤꯖꯩꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯖꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯌꯦꯡꯖꯒꯦꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨ ꯆꯠꯂꯦ ꯄꯨ ꯆꯠꯂꯒ ꯀꯅꯥꯅꯣꯝꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯉꯦ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯨꯅ ꯈꯨꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯒꯠꯐꯝꯗ ꯇꯧꯕꯅ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯔꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯗꯨ ꯅꯝꯕ ꯇꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯃꯊꯧꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯃꯤ ꯄꯨꯔꯒ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯄꯨꯔꯒ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯦꯕꯜꯗꯨꯗ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯑꯃ ꯍꯪꯕ ꯑꯣꯖꯥꯗ ꯍꯪꯕ ꯑꯗꯨ ꯀꯥꯞꯇꯅꯒ ꯂꯩꯕꯁꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁꯀꯤ ꯃꯊꯧꯔꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯃꯊꯧ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯁ ꯇꯧꯕꯗꯤ ꯇꯧꯗꯗꯅ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯄꯪꯇꯧꯗ ꯇꯧ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕꯒ ꯃꯥ ꯑꯩ ꯁꯤꯐꯥꯎꯗꯤ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯦꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯒꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯖꯔꯅꯦꯂꯤꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯗꯨꯁ ꯑꯦꯟ ꯗꯣꯟꯠꯁ ꯃꯣꯔꯥꯂꯤꯇꯤ ꯑꯦꯊꯤꯛꯁ ꯈꯪꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯊꯤꯛꯁ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯒꯥꯏꯗ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯁꯥ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯀꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁ ꯃꯣꯔꯦꯜ ꯀꯃꯟ ꯁꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯏꯟꯇꯦꯂꯦꯛꯆꯨꯑꯦल ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ इन्टेलेक्चुअल करेज है हम लगे दम ने ओके इंटेलेक्चुअल करेज लगे दबनी अदु एट द सेम टाइम करेज कल रहने ना ट्रेनिंग सुमसु मथौ तारी हाबि वक ने लाइसि ट्रेनिंग सु मथौ ता हेन जर्नलिज्म सु तंगो दबनी हेन मथौ तारे बदी कोगी मोरालिटी एथिक्स तो कोगी प्रोफेशनल एथिक्स तो ngakpa करेजेस ओइ बतो मथौ ता हाबनि ऑन द नो ब्रेम तलौजे के ब्रेक मखा छत्रपदा मणिपुर दा मीडिया दा लैरिबा निंखा तंबसी कदाई फाउबा मसी वायलेट तौबगे नत्रगा तौदबगे निंखा तमना मसी प्रैक्टिस तौब ngamiबरा हाबदुन मखादान खान जखि के ब्रेक ध्यान थोंजरके इंपैक्ट न्यूज में मेंता लेबि Welcome back. Adon neighbor base Manung Hutna ni 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthongbam Manung Hutna ngasi khana jirme basi ngasi May ge tarik ahum chahi khudingi haukiba 1994 dagi chathatun laliba pangtokun laliba World Press Freedom Day malim gi oina press ke ning khatam bagi numit ni numit sika mari lena Manipur da press amadi media sing ngasi kadai phau baning khatam na thabak mathok pangthok cherwi habi matang ni mathang question je yoja johnson da lakte yoja break mamang da so habe wari sana ki ba khogi press na amadi pressmen sing se na mating leina khogi investigative journalism na chingba tawang am da bana traga society je leiriba corruption na traga amot mayam se expose tamno hona bada miyam ge support phang taba maru ina hoju jik leiriba khogi senja tumja yam na tawgi hariba khogi recruitment ge process mayam se da kana gumba public amatana witness oina ai si pasa se ma pi ki habsi thok pa da मधु थो मतमदा मखोय द मांगजगद मयाम दो उबनीना मयाम से अमत थोलखरे मधु थोक तमना सुनसु मीडिया ना सुमसु फोम ngam मयाम लेरे ममांग दसु कोई कांग्रेस गा मेना हाबि केबा कोई प्रूफ तारगे दे कोई जेल जंगजगे गायना हाबि वाफोंग मयाम लेगरे प्रूफ लाइतबदगी मणिपुर से करप्ट फ्री सोसाइटी हमनी गायनसु अदम मसी प्रूफ तो बसु यारे मतang से करी हाबि नंगी कोई पब्लिक सु नत्रगा सीएसओ सिंगसु प्रूफ से लेना लेना मसी एक्सपोज तो ngam मीडिया द हेल्प तो ngam हाबि वाफन न करी हाबि नि हजिकी यस यामना पर्टिकुलर क्वेश्चन है तो उसी ममांग दम खतंग I think how you get it. Say 1988, 89. Koi na kitang koi ju koi ki public exam face of the spice. Sidai sida koi yang kan na masai ki koi ki upspa ki marumda koi ki sifai ki miut mine jam kan tawai. Matam dugi media housing se sigi editor sing koi pabung yauri ko. Wa kan ngang mong ngam. Media highway se not only reporting na te. Media highway se laibak sigi general opinion ama lagna ba madugumba mobilize tongna ba adugumba mechanism amane media medium amane adugumba gi wafam se ngasi are we missing that part akoi hujik se kanagumba akoi concerned citizen amana magi facts and bagi kano me am do document me am do pulaga madugi proof me am do evidence piraga tawni highway se sisu grossly maduna chumni haib di lan gane Mramdi aigi wakanda di why another koi concept sting operation se kai tholei no Mramdi adugumba yam secluded over area amuda siumbagi chanabi ma laire siumba corruption se laire haibadagi madu exposed tongna ba media house ni tongan ba tawrei ne that means sting operation to the it's only a showcase ni behind that magi motive mai thongna courage to ne yang ngai je
ana Manipur da hauji scandal achobam na 247 crore overnight chathokre loktak ta it was reported by Tehelka akhoi Manipur gi general akhoi gi media housing si sina oirambasu yai natraga madu by surprise overtake tawge adamain tawdana se hauji ki maroi ba issue sing da ki issue sing da media housing se not only reporting ki one nate general public opinion ma leibak ki over sensitive issue da madu purak na ba hona ba se it is also another responsibility of the media housing ne oiga da une ba aduna ngasai gi karimu kanda akhoi gi sigumba issue yamna maroi ba yang critical oiba matam da su akhoi chumna gi reporting gi one nata ba kamain tok duna general public opinion se masi mobilize to rakanda akhoi gi tungi lambi gi natra akhoi leibak ki kanjana ba gi adu gumba gi wakalo nama yaudra gadi hojiki akhoi gi madu gi mapung pha ba du oiraroi adu ne ba akhoi na hoji kanjari je for example corruption things in high yes hojik yam kan important oi ko mase without any grudge natra gi bias level gi wana te se akhoi na yam important oi bane level gi se kaino akhoi gi levels lo ki matang da level lo gi matang da kari da tangai fadaba adu gum mayam ne pa matam do it will be reported in the third page taune ba whereas aswai da kayungba akhoi gi commercial house ma open to do it becomes a front page la orakta is sometimes akhoi na torpe one ko akhoi di chumna gi reader am oi baduna weightage of ngasai gi news ka mai to ino kai khalak pasu yaur eba aduna leibak ki policy method reflect to godo ba adu gum bagi khongthang kari kai mayam gi general attention darka leiba mayam sidadi adu gum gi focus to honing eba adu go leibak chum thok se hare gi di media gi khutta lei haisi masidi kak pa sungya yaroi ba media se na adu ki matik alert orega sensitive ori makhai akhoi gi aran ba to busi ngamoi dong ne adu bo leibak chum thok padam yam chawba instrument ama oge to riba media sida magi freedom to pidrabnina ozana object topic hebta loktak scam si koi Manipur gi media singna masi expose to bangam darga su tehelkana expose to gi habi wapun pondu piri similarly koi 2009 gi rabina sanjit ki murder case to su Manipur media amatan phomangam ki darga su tehelkana phomangam ki Manipur da phomangam da bagi am chawo pressure am lairi si masi ngasai gi freedom to exercise to bo oidur bra kamai ai wam haije ke ko media housing su hen kambira ga halaman better ngata lengjen biri se Article 19 clause 1 the yauri freedom of speech have India gi sangarba constitution the freedom of press we sunga yaude double meaning never chili se freedom of speech the high say freedom of media include taweba masi interpretation of the supreme court ki verdict never ko adu itara ge responsibility se both media house su praja su chap manaiba sigi compatible level amada leiga dong neba media khaktana akoi gi magi media adu haiba yade ani sigi equitable kainom da table lam da koi set to godong neba adu itara ge di responsive oiba amtang yeng se ba article 19 clause a se fundamental right ne sidai sida media gi house manam madu mana madu tatha matam da magi jurisdiction gi manung da magi ethics gi manung da mana thabam tong matam da prithvi gi mi laksunu gunda afau sabat to singna bam tang gambre yeng sine madu gum bi thak tam to biyo ba okay leibak miyam se kamai tor ki yengo media gi damakta madu lepa ko dum ting yeng se ba okay adu gi thak to adu ngam mi thofu yu sini okay adu gi situation do lakti haidana akhoi su sum to Ngai le haidi yaroi ba amtang to ru yengo madai da jitna akan ba prime minister afabo lakse sano leibak ki yai fa do ba sugu ma phata ba ma tawram me akhoi to di ade haiba situation lang batam da okay Manipur gi miyam se chamana na koi lepa kani si okay Manipur miyam na chamana lepa kani Manipur miyam na evident oina suma sam chong thok sar kani hauji ko oina di miyam chong thok ti haidana media na ngai le tar ga di koi problem amata expose to ngam ro corruption amata scam amata ngam habni matang chesa koi gi thauna leiba tawjage khanna young dynamite mayam koi gi ojana sa thole sa takpiri hai riba dynamite koi gi anauba pressman sing asina thabak ama koi sting operation bo ero investigative journalism bo ero tawgen thok matam da hai riba mana thabak toriba newspaper magazine natraga TV channel dona makoi bo kadai phau ba support to birege encourage to birege mage story du run to bige to publish to birege natraga tawdring aida madu tawronu haibagi wafam na hana mang thabaja support system je krai bolege oja tala oja editor amone ko mayem anyway support system di fully loile amda leite habdi yadi okay sub media houses mogi tongan ba agenda liba yorum bi maduma koina loina branded oina media house khudima simba tawdi habdi langani aduna hojilai poti aina si hapting da hiding da mama da wai amani ga haba oge Johnson ju thambiri ba kogi selection of news leba ki ba for news na
inner page thamaga sagi some commercial kanoma hanguna mama na thabe gadi launch to bugi na front page ta la sai sida ekhoi da media da ekhoi ga sai khana bada ya hodri ba ai ko nam khanar gadra na to bune what are the challenges na haibul akanda khwai digi chawba challenge advertiser ne okay Ojiki noi pipe sunate, government sunate, adiki civil society organization sunate, amatanati advertisers ne. Okay. Say example, ngaran ai lebagi, but thabok budi wire. 23rd April. April. Sidai da ain office anganda front page da full advertisement na yo. Ko ning tam but hawai kar khiu mayam dugi nungsibagi to bobudi ai. Mama ini pan khatang pan ba ai cover du da full page ama advertise hap to khragati ai na ngasai ko khali salak ba headline da si to jage ga ba do loi mang adu budi leba ki damok ta khoi ka thok ren dor si where is motor bike amagi car amagi aduga sona kanda khoi sim tauba khoi mobile phone kangbu gi tawru pusam tawri si hanadi advertorial laidana mine bephar tok da ba polong werame ba Howjikti madugi advertise sound pirpa nupa dugi paudu aina mamangda hapodrgadi mathang engone advertise phangodonina madu hapno bonareba okay machine khwaidigi biggest challenge ne sigi challenge akoi society de hojik thingmangam dri even akoina discuss tawgida break up the logic na raj na je that break was also challenge ne madugi break tuna koigi management da something piraga mayam si salai na ting bangi ne adu bo hari ba break tuna hari ba advertisement tuna newspaper dubu television channel dubu run to bada magi financial cost da khara mateng pangbai wani adu bo akoi na puthoi ba news production hai tare bulletins natraga newspaper du dadi madugi quality the compromise to bata ragadi compromise to bugi na ato ine khoi freedom live poti freedom sida mokhoi na challenge dor e challenge dor di akoi na to por khram moina to wi hande okay se motor company duna magi aramon dormen khalo so na kandadi huge amount of every days not like every month provider the advertise piragati masi break to har kane ba yad raga ma kick out or ne ba mamji ekoi manipur de leba media house ki missing sigi job security sidi kem lite an size jo ma yeng hobom changi ha da advertisers ki advertisement mayam sina suyam chauba challenge ama pressure ama ko ki pressmen sing da journalist sing da press organization sida piri happening matang sai sida oja modut lak oja kamai yang be khu advertisement sing sina suyam chauba threat ama oina dum khu freedom se access to bang da brak mai wapam ji akhoi gi ka har se masi khanna ba ya ba wapam ne ka akhoi advertisement se machine ne yam chau na thing ba pi hai se masim di ka man di akhoi ai chimma ba aduga ka no se ai ju ai ning na le ba okay ka bu advertisement se yam chau na hapchal le raga adagi paw na khajik tam pisapik ne I ba hai je masi tawai da thaba amne hai ne ai ningi ai mot se adule aduna ojiki kai masi advertisement se masi andan view aduga masi kanana demand to guto no hai du de ai adu matang sida advertisement handagi taragati hai riba organization tu newspaper du ataka tv channel du karam na run ta wadagi magi running cost amasu mathau ta bani na advertisement su khara makhai mathau taram dong mali mata idu ta khogi advertising gi team hai tar organization du gi makhoi na news values ta compromise ta udragati masi khara makhai di thingbang amni kami ruma yeng bil masi kanu to ai objeki khabar sing na traga na tv channel loya channel du puthoi ba meeting do maduna moi wakan moi na kanjara chanwa ai dia do khalle ogar khaja san hamni matang jo haina basul ekoi newspaper phong matam da advertisement se hana loi hap lo raga aho ba saruk sing du da news oina happy happy wapum ga so dum koi critics sing na haina ba lai koi advertisement se yaman gidna adu advertisement se na su yam chauba koi newspaper tu yum dong khuding da lupa ahum da lupa manga da yamna hong na yohon bagi yam chaw maram oiribni otherwise newspaper ma chena ni pan ba newspaper che khoi yum da yorok da lupa yang khai hum pu pi tar ga di nungti gi kanam tan lai banga moi lupa manga da ahum da yolali bai se advertisement mayam hap tu no su yam chaw rolam oiribni ngasi gi break ta ad khara yaw bu no su mayam da koi gi tv subscription je tham lupa chani na traga chani khai da hantan ma mi tham lupa lising am losal ta di kanam ta impact news su atop channel su kanam ta yeng moi habi por lagani kai habni oja so ise da advertisement ge ai moti advertisement yang hapado MOBI na habi ba koi si advertise yaw de cover hingbe di cover ji Mahatma Gandhi na habi service to the country ni sidi no profitable motive gai business ki da yam hena to we are sia te industry ke khene ya da cover to ke haba ma ai cover di mission ai thang
lan changa nomi pu changa idi ayumde akoi nu bile hori en chelak ta di landing an len thain chelak ko pona bar jaba sin si do do adu ani du khena ba la ne ba maram baduna ebata yam hap ke hapu to ngasi hap to hayeng manung da hape ai aduga se ngasi ne sei ni phui ma kun thai ma da 1980 da ai 1987 na journalism gi simba maina phong ni mai tiron ade yawani ade da mass communication na akoi Bangalore की अखोई रिसर्च तौर थीगा ना खबर दे कयाम यावगे से सोशल की साइंस की स्पोर्ट्स की करप्शन की को एनवायरनमेंट की कयाम यावगे दा पॉलिटिकल न्यूज़ याम यावगा एडवर्टाइजमेंट याम ना 70 यावगा 40% 1% 2% याव याम खेना रेबा अदुई खबर से हाइदी एडवर्टाइज दु यावना अदु तौ लेरद्रा people na support tau de haidana ai ji investigative journalism to adra people na tau de ai igedam ne ba people tau ge to ai thok to godam ne ba ai khoi ji phab la ba adu adu ai siro sa hagoi ge proprietor hai tare organization mapu se owner ki su yam chawbar ulam to mapu se kai gumba masamak journalist amo ina horpa mi na tragadi chumna ki business men amo itaragadi मखोई की ऑर्गेनाइजेशन के एडिटर सिंह जर्नलिस्ट मैम दुना अदु मखल की पाउ तगे है मतम दा बिजनेसमैन दुना तोहन गदरा तोहल है मगु तोहल अदु वर्दी मबु की इंडिपेंडेंट ने फ्रीडम दो कोई बी दो संविधान ने पी फ्रीडम से मी पीपल के नते पाउ मी के नते मबु की फ्रीडम ने मबु तो तो कोने अदु फ्रीडम मांगे आई मांगन बने तो न्यूज़पेपर मांग कना सोसाइटी मांगन बरे कना ब्लेम तो नहीं हु इज द ब्लेम ओके मपु की ओनरशिप की जम चौबर रोल में ले कोई की फ्रीडम प्रेस की फ्रीडम से मांगन बता मता से जो संदर्भ लाख से कमाई यंग भी कोई हो सके yes front page da fully madu cover tawraga advertisement am tawse si gi impact si gi assessment am tawse ba ajik se maming leiba khoi gi se khoi ji yam kanna circulation fariba sangai pungna pham hairone ko local lezi mani front page da advertisement du tawdraga di pungna pham se pa ba handuri bro ai haijai na sinida ada front page da hap tragadi advertise tawro in harakadune ba nang je tawro haidune ba okay ahan bagi di yagi be yai ba sigum me mine yam khala kan da di ai gi circulation na lag mari manga yo khala kan da front page da nang kano hap tra je koi marak ta hap ke nang tawning ga tawning da taw je sigi position longna ko matam da marak ta haposu happy ron haibu ne na phaisi wani da haidi just ngasai gi value kaino do value do compromise to do ai wakhan di madu ai ka pamjade en khale ba ko adu yam commercial kaino chakhraga di taseng na ai haidu adu bu ne masdai da ai mase koi khudong cha ba ko ni leite be wane ko even press council of india lak pa da ko di unara do high gain khala ba man di nang na khalli ba what is the logic behind this sigi are you not compromising the journalism ethics front page laiba ki maru ba issue ha ko do da political party me andu press council of india na high ga do notro parliament is same notro mo ko jibo moina to go noi khwaina force to go no press ki leverage do noina occupy to sula okay kai henjala kanu make it haibum tho eba adum na ta issue du na yone political party ki kanu do mamang front page da hapsele laiba ki issue mawa lo do ba haidi kainoma karai da noma soiri ba adui do taseng badi ai khoi gi leiri ba mayam sina hai ga dong ne ba okay hai ga dong ne matam sula te sai sai wazam bi mo long jai sa hai bi edition में एक किताब जाके front page दा full office है taseng badi front page do moina legi bana te front page do di manung da lehorga cover am kup salak bane ba si akhon advertorial an hayo CC PCI na aya bi ba makhal advertise ne okay adu bo अखोई रीडर सिंह सिददी कितंग इरिटेटेड ओहेलेदना मरमदी हेक थेंगनगदो पोतुना मामाइद खुमजला थममनिना सिगुम पोसी अखोई सोसाइटी दा कसै तमा सनातन में ताकि प्रेस है जी सेंदोंगे नते ngamdra to binu haimni ngamdre ne loi tokhradi se akhoi tawong dugon to biramba प्रजातंत्र फोंगिद्रे ngasi phongdre man adigi tama sana to to biramba khabar phongdre adi khorao phongdre si ngamakti si kaino akhoi gi voice mangi ne voice mangdna ba kanago mkhan to budu akhoi khara sumna to bu haiba se johnson suggestion khara sumna to bu haidu de akhoi gi appeal to bu hai aduga advertise si PCI is to guideline like 40% of the print area advertise have kanu front page have kera 25% of the print area ne have adu ba koi sidati madu gi kana se rules si adu yam kan in the team di media house gi pick na bani na advertise am phang de khoti ratio pi mi gi di kalam square centimeter da lupa ji
1000 की मथक लगे अखोई लुपा चाव नंग चनी नंग पिउ हाइब कादा हापी निगाई सु तांगे Okay. अन सी मैम जी कान एडवर्टाइज याम वानी पैसा दी हम फंगदबनी अदना लाइव पोसी सोसाइटी सिगी अइना मयाम दगी लोई सिंगदोक नचद्रसु अइना को हाइजनिंगिना कोई मीडिया हाउस लेबा मी मैम से अखोई की हुजी लेबा सोसाइटी सिगी प्रोडक्ट ने USA की सोसाइटी सिटीजन नते अदगी ngасai अरुण चौरिय की लेकाय की मी नते कोई मणिपुर की कोई लेमिनरीबो मयाम सिगी मरकति पोलको मीनिना सिगी वाखलोन सिगी कोई हाइदोकोसी खितंग वारे अन सि खतंग ngamba ma changi sing ngamba kandadi good society lakani good media lakani Okay, matam loitre adu ozagi oza santon gi 이거 뭐 비전 좀 많이 해야 아두 메디아 좀 hingadabni hingbolo나 이 hingb기 프로피트는 해나 따라가 커버도 못하겠네 이 프리덤 오브 익스프레션도 떠로 아이디 지금 가르바 떠보니 얌 사는 세이 군타 말푸 프레스 레레 까임데 이렇게 가면 마탁 타입세 뭐지 프레스 또 오든 말페요 프레스 아두나 아미테 바자 못크레 그걸 매한 부타래 못 기자로 프레스 아두가 나만 또 없대요 아기 또 인컴 얌라디 5% 인걸 컴퍼니 एकता 범위징이 돌로야 비다이 꼴라디 범위징나 루바 리싱마리 망아 파가 너희나 토이 타오 유야로 가도 줄라래 마부는 그냥 프로핏 방이 너희 강니 저분 거기 오더 내래 돌로 비와이 안감뭐 프레스 비디어 아두가 exploitation 떨어가 미주 시오 유야로요 시 스와이들 레이바 보시리다 마부주 간다 그다음에 마부는 커버 폰은 농아이바 미디어 하우스 파글레이도 prosperity लेते सेंदोंग लेते फगलवाई कलर हापोई पैसा फंगदी दाई कलर जो पिला माइ सुत्रामनि पाली एडवर्टाइज लै तोलो न हाने की लिसिंग मरी मंगा पिदो सुम लै अदु हाइंग तो हैरानी तो काने ग्रेजुटी जो पिर रोय देगी मागी जीपीएस जो पिर रोय कई एक्सप्लॉइटेशन नो अदु नंग नाथौना फोय अदु अमन अदु प्रेस तौबो मी द खंगदबने लिसिंग मंग दा अमन इदंग यावबे थौना फबे जि पाक यावबे अदु पीपल ना सोर्स पिरक्ति अदु पिरक्ति डिपार्टमेंट पिरक्ति आइदि हाइदि अदु यारोय आइने Means our tip there. Okay. Adu mi ko ya placement ko ya. Okay, support system lai hadana tumen lai bidyaro miyam nam support tawge hadana tumen lai sam bidyaro thauna amaga loirana hairiba ko intellectual aduga professional ethics mayam se sinaraga ai ki journalism dugi ko gi value dudi moral dudi masi ko compromise tawdu bata habene aduga organization sing nasu ko gi advertisement ko gi economic sustenance ke mathau tabani na masi low bataraga su quality dudi compromise tawdu bana phai habagi wakalon duni adubu matang du the quality versus कोई freedom दनी freedom द महान बिरकनो है बनी दुना freedom से सु यामना चाउबा मरो इब पांदम मदी ओइरी at the same time कोई सकान महान बरा कोई महान जब रहब सु ये मथौ तारे हबनी ngasi की discussion असी द तवान तवान point में थोड़ी हरिबा point सिंग सितन बतन अमम address तो बस मथौ तारी अदु याम सांग बा discussion हम से मथौ तारी है तारे तो ngasi उंटे मतम लो जर्मनी मतां साल चुंजर के ngasi की थरम से दा ओजा मूवी ओजा जॉनसन ओजा सनातोन मदी ओजा मधुमंगोल निंग ब्रेतन थरम सी बथवा हैप्पी के मदी मपुंग फान के दमकता ओजा मरीबो अमुखाना थाका ज फोंदोक चरी appreciate यो जोनी मसने ngasi के मनु हुने की थारो ngasi के एडिशन से करम तो भी बगे को तखान बिरक पे आगने कोई मेल आईडी impacttvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactvmanipur दा join तो बिरगा कमेंट हम दी फीडबैक था बिरक पे आगने well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthom signing out Kurum Jari